Pamiarsa ri sampun galungan mewah kuningan, akeh buah lungsuran sekadi biu, apel, juwo, salak mewah buah naga, sani sami side kaajeng oleh kramani. Punika mawinan krame mangdani side ngolah buah inucap dados cemilan, rujak, utawi jus. Sekadi jus buah naga sani akeh kawigunanyane tur kesenengin oleh alit-alite. Jus buah naga madue kawigunan skadi nambakin pinyungkan kronis. Radikal bebas inggih punika molekul sani sideng rusak sel, sani ngawinang peradangan tur pinyungkan. Sili tunggil nyani melarapan atau ngajeng-ajengan sani medaging antioksidan skadi buah naga. Jus buah naga taler mawiguna nincapang kesehatan usus. Usus anggen genah majeng sawetara 1 triliun mikroorganisme tur langkungan sama spesies bakteri. Keseimbangan usus dahat kabuatang anggen nyokong kesehatan anggesarire. Tios punike side kaanggen nambakin sembelit. Serat ring buah naga dados konstipasi alami. Ngajeng buah naga sani rajek taler side ngemit kesehatan otak sayan becik. Buah naga taler becik anggen kesehatan mental. Buah naga madue kandungan magnesium sani becik anggen kesehatan tur otak antuk nambakin kanan depresi. Agus Sudiatmika, Bali TV.